Ari kaypimi charishpa kanahunchi doctor Patricio Inlago payka kay hambi wasi ukumanda mashimi kan nacho hambishpa katik mashi kunanga kaypika mishki chuspiguan hambirinakunamanda riksishpa kagripanchi kunanga ña parlashpa katigrinchi kay imashnata kay mishki chuspika y hambin ñukanchik aychata chaymanta katigrinchik kanande ña remarkanchik nachu kay ñukanchik chay chiri unguimanta nacho kay romadizo unguimanta parlakanchik chaypi katichishpa ña parlagrinchik kay chus mishki chuspimantaka kay propóleo nishkami allipacha kan kayka propóleo ka llukshinmi kay resina kay ñukanchik kirukunamanta llukshin nachu rikushkanchik nachu ñukanchika kay kirukunata kay mishki chuspikunaka kiru purishpaka ñakutin kay resina nachu maypi chaytami tantachishpa rin nachu chaymi propóleo nishka kan kay propóleo ka kanmi antibérico antiparasitario y antibacteriano nishka nachu chaykunata wanchin nachu entonces chaypika kaynani kañaparkanchik kay chiri unguimanta entonces kaypika ñukanchika kunchimi kay propóleo taka kay ñukanchik chiri unguipi romadizopi nachu chaypika ña anchuchishpa ringallami imashnata llukchinchik kay propóleo ka shuk esencia ninchik shuk kirumanta llukshin nachu chay vikigumi chakichishpa marrón kan colorka entonces chaytami ñukanchika tintura de propóleo tashinanchik entonces kaypika alcohol etílico ninchik alcohol ufianapi tragopi churanchik 15 días ta masirashpa chaymi ña principios activos kuna llukshin y chaytami ñukanchika karanchik kay gripepi uju romadizo unguipi karanchik nachu imashnata karana kanchik kaytaka ñukanchika pesopi rikunakanchik ninchik por ejemplo 40 kilos acharipika 20 gotas de propóleo ta ufiana kanchik cada 6 horas nachu cada 6 horas ufiana kanchik su forma de ufiana pashkanmi cada hora su gota si yapika cada hora su gota churana kanchik hayu ukupi entonces chayka haykata rin nacho ñukanchik sistema pulmonman rin paciente kuna wañuna hupipa ña anchuchin kay gripe romadizo unguitaka sumak pacha mashigukuna riksishpa kanahunchik nachu imashinata nin kay kirukunapi paykunapa vikigushina llukshishka kan nishpa nin nachu ari kaypika kay yana puka shina tulpugumi kanga nin chaygutami ashtawangarin ña imashinaninchik tragopi charinanipanki nachu ari chay hipaka kaykukunataka hambipa imashina ña upyashpa katinakunata riksishpa kanahurkanchik kutin kaykunata maypita tarita ushanchik kiruta aspishpa purihupipish na uchayak llukshipika imata shinayta ushanchik mashi payka kay mishki chuspigumi kiro vikigutaka pay tandachin nachu chaypika na ñukanchika kirukunata ñakutin aspishpa purinachu sino pay mishki chuspigumi paykuna glandulapi apashpa rin nachu chayka maypita ñukanchika rikunchik kay propóleota imapata apan kay propóleota paykunaka imata shinan nachu chaypi ñachu paykunapa wasikunak utukurishka kakpimi paykunaka chaywan kilparin rindijakunata kilpan kay propóleowan entonces payka por ejemplo chaypi nacho chay kajunguwa nacho ña likirishka kan paykunaka apan kayta kilpangapa ama chirikuna yaykuchu maypita kayka culmina ninchik chay kajungupimi kay propóleotaka ñukanchika tapa gota alsashpa nacho culmina tapa gota alsashpa y shuk tapa ñakutinchik chaypimi yanago gumashnami colarin kay propóleo nishkaka shinami ñukanchika shuk paleta nishka apicultores kuna charin paleta nishkata chaywanmi tandachinchik chaymantami chakichinchik y chaymantami llukchinchik tintura de propóleo nishkata chay tintura kunataka rurayta ushanchik a 25% de concentración ninchik a 30 y al 50 pero ashkami tiyan kay 25% usha pero ña ñukanchik rurashpaka ruranchikmi 50% más concentrado taruranchi pero mercado apica toparishonmi al 10% máximo al 20% y más patashina toparishon costo manda ya pa valishka kan kay propóleo entonces a veces ka ñakoten tamia hupik
na miski chuspikuna rin nacho pashangapak. Entonces chaymi llakikan nacho. Pero chaypika ñukanchipash kay mishki chuspikuna ama wañuchunga ñukanchika sisakunata yurakunata tarpuna kanchi. Kay mishki chuspikunaka yurakunapi polinización nashinan. Pero kay ñukanchi mishki chuspi tukurishpaka agricultura ninchi murukunapash tukurinamika. Entonces importantísimo kay mishki chuspitak ñukanchik cuidana kanchi ñukanchik ama wanchina kanchi nacho chay mishki chuspigotaka. Porque chay mishki chuspi tukurishpaka ñana murukunata charishunchu. Entonces chaymi allipacha nacho kay mishki chuspika. Entonces kaypika ñani hurkani nacho kay propolioka kay problemas somadizo nishkapak allipacha kan nacho. Chaymanda kañakotin chaymanda kaña parte emocional yuyaypi ninchi nacho. Yuyaypika kay propolioka kanmi parte tristeza ninchi llakimanda nacho kay unguichirika. Entonces chaymanda kay propolioka kanmi organopik nishpaka medicina tradicional china mana recopika kayka pertenecen kay ñukanchik pulmón chaymi romarisco nacho ujuan shamo yapa wiñak nacho mocoskuna llukshin nacho. Entonces kayka relación tak medicina tradicional manta charinchik kay pulmón y intestino grueso nenchik raco chunchuliwan relacionarin. Entonces, chaymi funcionan como antiparasitario. Funcionan nacho ninche purukunata yukchingapak. Nacho parásitos kuna ñukanchi uisakunapi tiyan, entonces chay yukchingapa. Chay mandaka hongos tapas wanchin kay propolioka. Pero depende de concentración nijoni. Chay mandaka ñakoten bacteria tapas wanchin. Entonces nacho ñukanchi rikushkanchi, por ejemplo, bacteria kanacho ñukanchi chunchulikunapi yaykushpaka fiebre kunata pero chaypipash funcionaita ushanmi kay propolioka. Pero chaypaka rikuna kanchik imashina karana kanchik tiyapa kakpika kañani hurkani cada hora gota gota sublingual nencho hayo ocupi churana o sino que cada 15 minutos pues ufiaita ushanchi na rikushkanchicho reacciones adversas kunata chaymi propolio ta remashkanchi kay propolio ka ñani hurkani kay colmena ninchi kay cajongopik tiam chaymanta kañakoten rikugrinchik ña kay propolio ta kay nani ña tokuchishkanchi nacho kay problema romadizo nishkamanta kaymanta kañakoten rikushun kay jalea real nishkata manara yalishpallata kay propolio nijo pangi chaytaka hambi wasipi tarita usharipanchu imashnata ima haturin paytaka ima no sé ima medida pita haturin nale chimanga kankakanachu kay propolio taka ñukanchimi rosanchi tinturata ñukami rosani al 20%, al 30% y al 50%. Chaypika munashpaka hambi wasipi randito ushan o si no ñukanchi recetata kunchik pero rikuna kanchik ministin propolio o mana ministin chay recetawanga centro naturista kunapi tarita ushan nacho. Entonces kaykunaka funcionan como ña gripikunapag nacho. Sumapacha mashigukuna shinami ña riksishpa kanahunchi hasta wangarin kaypika kay hambi wasi utabalo kitimanda ima shinata kay hambi kunata ñawpama apashpa kanahuykunata shinaka katipanchi hasta ña shukta riksichishpa mashikuna ña tokuchkanchi nacho kay kunanka ña koten remagrinchi kay ña general ninchik miski chuspi kunak imallata hambi kunata yukchin kay colmena manda ninchi nacho ashagota parlagrini vida de abejata imallata paykuna kawsan kay miski chuspika imallata kawsan miski chuspikunaka ale organización da mecharin paykunaka shukuna nacho reina manda parlashon Reina por algo en reina checa reina acá a 60,000 a 40,000 huevos diarios mi churan. Solamente paisami fértil ninchi paisami diarios churan ari. Entonces paisami warmi kakan kai wachadorak reina nishka. Entonces paika shukuna kana warmi kenga shukuna ka obrerash obrera pima na tiene warmi obrera ka ñakote shuk la bosta yuran. Chaymana sangano ka ñakoten ninchi kusa ninchi reinapa. Entonces paikunaka chay fecundación daka shinanmi reinaka sangano ka ninchi harimika sangano ka imashnataka
hasta hatun llago kay obrerata rakullata yalin nacho chaymi huilago rakusha kan pero rainaka huilago mi kan chay obrerata ka ñakoti yalin ashagota pero huilago paisa paimi colmenata ka imaninchi jefa kan hatun manda kan rainaka entonces chaymi paika jaleata me mikun paisa mi jaleata mikun na mikunchu ni sangano ni mishki chuspi obrerakuna na mikunchu solamente reinalla miku chaymi ñukanchika kay jaleataka rikushkanchik kay ñukanchik mishki chuspi nacho kay reinaka 15 watata kawsa pero a diferencia nacho kay sanganoka ña rainata ña churashpaka ña wañun ña puñushpalla ña wañun ña sanganok chaymanaqa ñakoten obrerakunaka pero más o menos ima edad tacharinga ña puñuna horas puñuna horas ka más o menos unos 60 días tacharin sanganok ari sanganok kay sanganoka may ima horas tak kay rainata ka churan vuelos ninchi nacho na wasipika paika rainata ka churan sino Yukshishpa, Guairapi, Bulashpa, Chaypi mi hapin. Chaychu ni nanda kalpanahunga paikunaka hasta hawata. Ari, pero solamente Yukshinga, animaninchi churanga pasha. Chaygoyapi bulanga, na karota, alado de colminash, karota, rena hushpa kanyagoten, chaykanya, wasimanda, Yukshishpa, mi rena. Y más patañacoten paikonaka Yukshin ninchi, nacho. Kimbika, reina mirarin, ishke o 15 reina kashpaka. Chay 15 kunaga yukshishpa mi rinakan na 15 reina shuk wasipi kanakanchu solamente shukllami kanakan entonces chaypika makanajushpa mi yukshishpa rin entonces wakinkunaka shuk kuti imashpata 15 reina tukunga ima wachaytachu shina reina wakinbika imashpata kayka tokun wakinbika nachu reina ña payayashka nachu ña payayashpaka ñakoten ña wawakunata ñana yapata churan entonces chaypika ñakoten ña abejakuna ña rikuna población kuna bajarin entonces chaypimi abejakuna yatami celda hatun celda ta ruran y chaypimi jaliata paykuna churan mikuchun chaypimi wacharin chayshu rainakuna kay rainakunaka nachu ñukanchi runakunapi ninchi nachu 15 o ishkay warmiwan kamba wasipi na kawsayta ushanki nachu solamente shuk rainalla kanaka entonces chaymi shinallatami kay Miski chuspikunaka yukshishpa rin chaypimi ñakoten ña población ñakoten pasterin nachu abejakunaka shukunawan rin entonces chaypika ñakoten ya tukurin colmenakuna chaytami kay apicultor kiriskuna kay ima pita apicultor nishkaka kami chay runakuna paykunami cuidan chaymi apicultor nishkaka pay runakuna paykunata mantenen por ejemplo mikunata kuna mikuchina no solamente paikunaka solamente si saya por ejemplo nata miakpi una sisajopika mikunata me churaren mikuchun paikuna chaymi kay jalea real kanmi ashka poder curativo ninchi longevidad takun imata longevidad ama yapa rukuyana entonces kay kañakote warmi mamakuna manga ñakote fertilidad ninchi chaytakun fértil kuna kachu koten chay jalea kañakoten tuyo nanaykunapa pashkan chaymandaka kay jalea realka kanmi sistema nervioso yuyaykunapa pashkan kay jalea realka kay jalea realka shuyakugomi kan na kolosta kacharincho por lichoso ashago ácido ninchi chayllami kan kay jalea realka entonces kay también ñukanchik rikushkanchik estudio kuna hatun estudio kuna tian entonces mejores universidades tian nacho chaymi rikushkanchik kay jalea realka ñukanchik sistema reproductor warmipimi ashtawan allipachaka nacho pero chaymandaka ñakoten larvas de zángano ñakoten harikunapa imashpata shina kan reina zánganoka pitata hapikun reinata zánganoka yapa espermatozoide charin nacho chaymi wachachin 40 a 60 huevos por día wachan reinaka punchachu wachajungo peka ari tukuy punchakuna kutin chayka ushashka abeja kanachu mirana kutin ari chayka ushashka miran chaymi por ejemplo 60 millones 80 millones de abeja mikan cada colmenapi pero shinallata kay abeja kona obrera nishka kona kañakoten wañun solamente chosco chunga punchalla tami causan
obrerakunaqa. Sanganora chuyalisha causa. Sanganora más o menos 60 días gota causan. Pero ña sanganoka wañun ña koten reinata ña hapishpaqa ña wañun ya nacho. Entonces chaymi. Más que nada 60 machayas papis. Exacto. Are shina. Kaypika ña koten ña rikunchi nacho ña sanganota pasarkandi ña haliaka ña koten mamakunapak ña menopausia, fertilidad ninchik, longevidad ninchik kay ama rukuyangapa yapata nacho chaypak upiana kanchik 1 gramo a 2 gramos diarios ta upiana kanchik y más nata kay haliaka shamon haliataka chay rona apicultor nishkaka jokchinmi shuk celda gupimi paykuna a propósito shinan kay haliata cosichangapak na yapak fácil chukan ashago sinchimi kan kaypaka experiencia tame apicultosqa charina kan si imagínate chaypimi chay celda pika ñakoten ña chaypik celdata rullashpak ña chaypika ñakoten abejakunaka haliata churan y chaypika ñakoten reina ñakoten ña charinga pero si de repente apicultor na rikun ña hatuñashpa llukshishpaka colmenakunata tokurita ushan entonces chaymi experiencia ta charina kan kay apicultosqa que haliata llukchingapa atento kanaka entonces kaytaka llukchinmi a través de refrigeradorawan kanaka entonces kayka chay miski chuspi halia realtaka enseguida llukchishpa ña congelación ma panakan porque si no payka waglin chaymi refrigeración me charina kanchi entonces chaymi halia real chay nacho vacuna kunata nacho charis panahun nacho una kashpaka kote pajuilata ima nacho apan chay kana kanjapi charinga chay refrigeradora chay wopurinahun nacho shinallata chupay are shinallata charina kan sino ka waglin entonces ña principios activos ninchi ña hampikuna tokurin ñapiman como que nina jurushna hasta shina rikurishpa shina llakita charini nishpa nihun kaypiti aguka chaypaka imapish hambigu tiapanchu nin nacho ña yupaychani kayachishkamanta nacho y kaypika ñavigo ña china rikurihukpika rikuna kanchik si presión arterial sobishka chukan o mana sobishka chukan pero chay presión arterial sobishka kakpika ña kanchika ña presión dara rikushu si presión kakpika shu chaypika ña funcionanmi kay veneno de abeja apiterapia rikushpika veneno de abeja funcionaita ushan chaymandaka pero primero ka presión da rikuna kanchi si es que presión ali kakpika rikushu fondo de ojo taninchi ñukanchika rikuna kanchi si catarata tian o si no una opresión ninchi glóbulo ocular ninchi chaykunapik ima pastianman pero natiakpika no sé mashna watata charin depende chaymanda pero chaymanda kak rikuna kanchik maymanda takan problema Shinaka ña uyashpaka huparianki tiago ña kaypika ashtawanpachaka hambi wasima kimirita ushapanki nacho ña imashinani huparkanki kimirinalla chukapani nishpa ari chayman chayashpa doctor Patricio Inlaguta nishpa tapushpa chayanalla kapankichik shinaka ña imashina pacha kashkakunata chaypi pacha riksichishpa kankapa paykunapash ña rikushpami imata hambita churanataka rikunchik yankata kayta nishpa kana ushanchichu nishpami nipan nacho mashikuna katipan chishinaka ashtawan rimarigu katishun ña rikushkan ña remanajurkanchik kay ñukanchik jalea real nishkamanta nacho kay jalea real ka solamente rainalla mikun na mikunchu ni zángano ni obreraskuna na mikunchu entonces solamente rainapa especial mikunako mikan kay jalea ka ña nijurkani nacho warmikunapimi ashtawan funcionan fertilidad, menopausia, posmenopausia, chaypi funcionan. Chaymana ñakoten rikushun kay zángano manda. Zángano ka ñakoten ña rikushkanchik larvas de zángano. Larvas kay matakan. Yuyu zánganogo ñacha tokujo nacho yuyugo. Chaytami apicultoskunaka llukchishpa ñakoten paykuna tratamiento shinashpa chay larvasta nacho. Larvas kaninchimi kichwapi kay mata ninchik kurukuna. Chayra kurukuna ña tukuhukpimi
chayta llukchinchik nacho kurukuna rikushkanchik nacho yura kuruwakuna nacho mayjan kurukunata llukushpa shina chay larvastaka llukchishpa chaytami chay shuk manejo especialta rurashpami apicultoskukuna o laboratoriokuna shinashpami chay larvas de zanganota ñakutin hatun chayka ñakutin imapita funcionan chayka ñakutin harikunapi entonces kaypika ashtawan potencia fertilidadta con harikunata chaymantaka ñakutin rikunchik prostatapipash funcionan kay larvas de zángano nishkaka chaymantaka ñakutin ña nirkani nachu kay zánganoka imata shinan ashtawanka ñukanchik mishki chuspiwan kawsashpaka paykunaka ventilacionta con ayudan paykunaka ventilashpa wawakunata cuidan yakukunata apamun y por ejemplo chaykunapi nachu ukunapi abejakuna wañushka chay mishki chuspi wañushkakuna chaykunata llukchin chaytami shinan paykunaka paykunapa trabajo paykunapa llankayka nachu ari zanganokuna nachu nachu yanga nakanchu paykunapash mikunkapak llankanakan Nacho kawsaypika Nacho ninqa eres un zángano nin mikuytasha mikunki nimata nashinanki puñuy mikuy kawsanki nishpa nin chashina ayllata kanqa yuyarkan na yuyaychu kan sino paykunaka llankan ñakutin ña llankay nachu ashtawan especialka chay fertilizacionpa raynata churan nachu paykuna si raynaka sin zánganoka obreraka wañuyta ushan entonces importantísimo kay zánganoka por ejemplo chaypimi ñukanchik rikunchik ñukanchik kawsaypipash nachu tiyanchik nachu kari warmi kari na tiyashpapash igual reproducción tukurin warmi tiyashpapash na tiyashpapash shinallata entonces shinallata ñukanchik mishki chuspipipash kan simapacha mashiwakuna shinami ña riksishpa katipanchik nachu ashtawankarin kaypika ña mishki chuspiwukuna ima hampitallami karan y paykuna ima shinami kawsan chaykunamanta riksichin shinaka imashpa na wañuchina kashkanchikunatapash kay mishki chuspikukunata wakinpika hawallama wañuchinchik ña ñukapash kayta uyashkamantaka ñanpiman purihupipash alillago ña shukma kacharisakini muyushpa yalini ama sarunqapa yarinachu pundaka kayka kaningami ashpaka haykamantata hasta sarusakinlla kariani wañuchinlla kariani nachu shinapash kachu hipamanga imashina nin nachu mana hampitakunkapacha ashtawankarin si mishki chuspi illaritapacha illarikpika tukuy murukuna fukunami tukurinka nin nachu mashikuna chayka imamanta pachata shina kanka chayka nishunlla nimaypipash mishki chuspika na rikuriypipish fukuytaka fukunmi yarkanika ñukaka sarakuna ima na shinachu kan porque ñukanchik yurakunata rikushanchik ñukanchik insectota ninchik chaytami ministin yurakunaka entonces chuspikuka nachu purin sisa purin entonces chaymi polinda apashpa rin Polinda apashpa nacho shuka yurakunapipash tiyan hari y warmi entonces chaypika imashnata shinanakan shuka wayrakan polinizangapa wayrawan shin pero más importante kay miski chuspikunami sisapi rishpami shuk sisamanda ña rishpa chay sisaman chayashpa ña chaypi un ejemplo kan shuk sisa hari kan shuk sisa kañan warmi kan entonces crucikuna tiyanaka entonces chaymi importante kay miski chuspika ña kunanka ñakutin ña tukuchanchik hali realmanta kunanka ñakutin parlakunchik kay polin manta kay miski chuspika polinda pashkun imata polinka tukuy sisakunapimi tandachishpa rishpaka ñakutin paypaka chakigupimi tandachishpa rin culminaman kay miski chuspikuka entonces chayman chayashpaka uchilla abejakuna obrerakunaka sikunapimi wasi pongopimi shuyanajun entonces imapa paykunaka ñakutin descargadita ayudankapa uchilla por ejemplo kay abeja obrerakuna nachu 5 días wacharisca 10 días wacharisca paykunapa ña shuyanajun kay polinkunata ña ukuma apangapa porque rikushkanchik nachu abejakuna purinahupi miski chuspikuna purinahupi kay ñukanchik chakipi nachu shuk killusha mielgota apashpa rikun nachu chaymi polinishka es hakugutashka ñukuchilakashpaka alaskumanta warkuchirishpa chakigumanta kashukchishpa mikunlla kariani chaymi polin nishkaka
Entonces chaypaka kay apicultores kay taita apicultores kay abejakunata cuidan shuk trampata charin. Chay trampatami churanchik ñukanchik colmena ukupi. Shuk sidasaguan shuk sidasaguan. Chaytami kay abejagoka ochilla chay paypa cuerpo yaykunashata churan. Entonces chayta yaykun chaypi miyakutin chay pulingaña sakirin pongogopi. Pero nachu ministis apanajuspaka chay Ari, butaka ministis nesta pa wañunganakkutin apanajo, nachu pero kay- napay ushishpaka. Ari, pero trampaban gaña japin, entonces ña trampapi sakirin ña. Trampapi sakirispaka ña koten ña kilos, ishkay kilo kunata ña yukchin, chaytami chakichirin intipi o sombragopi. Entonces ama chayka ama ismucho. Sino na chakichikpi ismungam. Chaychu kinuwa gutashna hatun. Ari, ña chakishkagotami ña hatunchik kinuwa balos rullata. Quillo y yurak shina, na yurak, sino quillugo upaco ninchik shinago mikan, cafigo shina. Entonces chaymi polin nishka. Entonces kaikak y maipita trabajan, anemiapi trabajan polin. Yawar iyakpi trabajan, higadopi trabajan. Entonces kaikak proteína ninchik, ashka proteína tacharinka y polinga. Entonces kai polinga, chocuchara de polinga, media libra aicha tamiko husna mikan mari. Entonces ashka vitamina tachari. Entonces chaymi ñukanchika polindan mikuna kanchi. Nacho kai miski chospipa polin nishkata. Y más anta mikuna kanchi kai polindaka. Hapishon sho cucharada hundata. Hapishon kai kanacho ña nejurkani ña chakishka shamon. Chay chakishkataka por favor ama licuashunchu. Chayta cuenta picharina kanchi. A veces kana yapa rexishpaka haturushkunaga na importancho nacho imagina rurashpaka ufiana pero aquí kunaka rikushanchi licuashpa ufiankashka chayka na sinachu kan sino kay polindaga hapishun shuk cucharadata chaymanta shuk vasopi churashun chaypika shuk cucharada yakuta churashun chaywan motiachishun tukuy tuta motiachishpa ña kayandipak ufiana kanchik tutamandata ufiana kanchik antes de desayuno chaytami ufiana kanchik durante 15 quillata cada tutamanda Chayka mielishnallami ayakuyashka katiranganachu. Are mishkimi entonces chay propolio también ufiana kanchik cada tutamandasha 15 quillakaman wakinkuna kanachu yapa colira kunakanchi yapa renegados kuna entonces chaypi mi karanchik polinda higadota bajangapak higadota tonificangapak ninchi sinchiachingapak higadota entonces kaykak allí pacha mikan entonces aychakunata mikuna na mikuna kanchik aychakunata cuidado kuchi aychakuna wagra aychakuna chay aychakunaka cuerpota acidifican salauta Chay hambita upiakushpachu namikuna. definitivamente ñukanchika namikuna chukanchik kuchi aycha wagra aychakuna entonces chaywami unguchin alternativa kakami kay polin entonces ña nijurkani nachu shuk cucharata mikushpaka shuk media libra aychata mikushkashna mikan Kaypi shu tapuyukunata churashpakan nachu shu mashiwkatapujun disculpe una preguntita que es bueno para la gastritis avanzada ¿hay cura o no? Porque tiene mucho dolor cuando comen en nachuchika imagínate kapantapu ya yo paishani kaishkamanda o kishkamanda kaypika gastritis pika primero ka ñukanchika alimentación da corregina kanchi mikunakunata ale mikunakanchik kay medicina tradicional mantaka ñukanchika reloj biológico tacharinchi horariokuna metian mikungapak nasina ima horas pas mikunaya chukanchik sino ñukanchika mikunakanchik 6 sukta horas manda la 7 kama mikuna horario kan necesario kan entonces ñukanishkani nacho wakinbika naya chaymanta namikushpa rina hunchi llankangapak unamikushpa imadakunata shinahun shu antawa kanachu sin gasolina kana poringa nachu chayta rikuna kanchi ñukanchik aychaka muy inteligente me akan
Entonces na mikukpikmi kay problemas kunata rikushkanchik o a la vez ka na ali mikukpi y chaymantaka rikunchik na ali yuyaypi emocional ninchik ñukanchik umakunapik. Pero chayta kunanga hambita tapuntiangachu o manatiangachu ningachu imatashi gastritis pika tianmi medicina alterna mandaga tian, pero primero ka amamikushun leche, queso, yogur, enlatados, embutidos, Coca-Cola, colorantes, azúcar yurak, azúcar yana, chaykunata sakipashu. Pero kanguna mikushpa katijushpa chaykunataga shinallata ungushpa katinja. Ashtawan, pero chaymanta medicina alternativa pika tianchinachu homeopatía manta rikushpaka estómago nishkami tian shugotago organoterapia nishka. Chaytami kunchi ñukanchik. Entonces kayka homeopatía manda rikupika kay ñukanchik estómago ninchik umaypi kan chay gastritis kakpaka célula kunak na funcionaita ushanajo. Entonces chaypimi ñakoten estómago ta choranchi. Estómago mi shutirin chay jambika. Entonces, pero rikuna kanchik maymanda da kay gastritis kakan. Tianmi shu bacteria nishka, Helicobacter pylori nishka me tian. Entonces, primero ka ña rosarianga endoscopia nishkata. Chayka endoscopia kakame shuk tobogota ñukanchik chunchulita kongata katechispa video ninchi shiname rikurin nacho. Si chugri tiancho, mana tiancho, kuru kuna tiancho o mana tiancho. Pero chaypika tianmi kay gastritis paka. Pero primero ka mikunata mikushu. Totamanda las de 6 a 7. Chaymanda las 10 tañakona shu coffee break ninchi. Chaypik ufianakanchik. Chaymanda ñakot de 12 a 1 ñakoten almuerzo nacho. Chaupi puncha. Chaymanda ñakoten chishipaka mikuna kanchik solamente sopa o jugo. Chaytami ninchik ñukanchika. Chishipika mikuy como rey. Chaupi puncha como príncipe y tardica como mendigo mikuichi. Pero wakinbika pantata shinanchi. Chishipira, por ejemplo, como rey mikuna honchi. Chishika ña puñungapaka ñukanchi wiksaguka nayapa mikushka chukanakan. Entonces chaypika ña samana ñukanchi chunchulikunapa samaita katina. Pero chaypika solamente avenagota o chaypika solamente shuyaku gushet o fianakanchi. Entonces, mala alimentación kunami kay onguitaka choran. Kay gastritis pika caléndula yuragota pash ofiaita ushanki. No sé si rexingichi caléndula kasho yuragomi. Chaytak teigota rurashpa ofiaita ushana. Tianju kay kunama? Tianmi, caléndula. Chaymanda kañakoten nacho ishkay tipo de gastritis mi tian. Shu gastritis ka kunung manda y shu gastritis ka ñakoten chirimanda. Si kunung manda kakpika ñakoten ñukanchik kachanchik yaku chiriwan frotación da shinachu wiksapi. Nacho chaymanda ka ashka zanahoria hasta mikuy papa karata pa licuashpa ufiay. Pero rikuna kanchik si chay bacteria tiancho o mana tiancho. Chaypika endoscopia ta shinachishpa rikushun. O si no, cuadro clínico o signos de síntomas recurso. Pero importante, si nana kanchik y maimanda takanka y onwik. Si kan chiri manda o kunung manda o bacteria manda o si no parte yuya y manda kan. Mashigo hare sumapacha nacho rimarikuna hasta wangare sumapacha kashkakan pachakuna mi puchukari parka nacho shinaka anya anchuringapa puchuka shimigu kunawa mashigo. Kay tema mishkichospika ashka amplio mikan nacho. Miércoles pagaña paslashu ñakoten kay miel abeja manda. Miel de abeja kañagoten gastritis pa específico kan.